bushya utari uzi. Ubu kano mwanya amaze amasaha 24 gusa asohotse. Ugeze aha ngaha bwa mbere kanda subscribe, share, like, comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. MTN yashyizeho uburyo bushya bwo kuba buri muturage w'u Rwanda wese yatunga smartphone. Iyo gahunda bakaba bayise Tunga Touch. Aya niyo makuru nari mbafitiye. Wowe ugeze aha ngaha bwa mbere kanda subscribe, share, like na comment. Icyo bisaba rero kuba wabona iyo touch uko ugomba kuba ufite ibihumbi 16 nawe ukaba watunga touch. Ukaba wajya uganira n'inshuti zawe WhatsApp, Facebook, YouTube ndetse n'ahandi. Umenye aya makuru bwa mbere, sharinga abantu bose nabo bamenye aya makuru, kandi munibuke no gukanda subscribe kuri Vikira y'u Rwanda. Aya mafaranga 16,000 ukazajya uyishyura buri kwezi kugeza ideni ryawe rishizemo bitewe na telefoni n'agaciro kayo uko kangana. Murakoze, ya Vikira wanyu uko bisanzwe. Gusa icyo nabasaba ni ukwibuka gukanda subscribe wowe utarayikanda. Nawe wayikanze uri umuntu ukomeye cyane. Murakoze.